Hare Krishna, everyone. I will be reciting Srimad Bhagavatam, important verses from Canto 3, the first 10 verses today, for the benefit of all the devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 3.2.23. Aho bakiyam stanakalakutam jigamsayapayayat apyasadvi lebhe gatim datrutitam tatonyam kam vadayalum sharanam vrajema. 3.5.11. Kastrupnuyat satreshu vasuribhir idyamanat yak karnanadim purushasya yataha bhava pradam geharatim chinatti. 3.5.13. Shraddhanasya vivardhamana viraktim anyatra karoti pumsaha hare padanusmriti nirvrutasya samasta dukkhapyayam asudatte. 3.5.41. Marganti yatte mukha padmanidaihi chandap suparne rishayo vivikte yasyagamarshoda saridvarayaha padam padam tirtha pada prapanna. 3.5.42. Yat shraddhaya shrutavatya cha bhaktya sambrujyamane hridaye vadhaya jnanena vairagya balena dhiraha vrajema tattengri sarojapitham. 3.5.46. Panena te deva katha sudhayaha pravruddha bhaktya vishadasayaye vairagya saram pratilabhya bodham yatanjasan sanviyor akuntadishnyam. 3.9.5. Jetuttvadiya charanam bhujakosha gandham jigranti karna vivarai shruti vatanitam bhaktya gruhita charana paraya cha tesham napaishi nata hridayam buruhat swapumsam. 3.9.11. Tvam bhakti yoga paribhavita hritsaroja asye shrute kshita patho nanunata pumsam yadyadiyata urugaya vibhavayanti tattadvapu pranayashe sat
अनुग्रहाय 3.15.25 यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमाह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मिठ सुयशस कथानुरागः वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकी कृतांगाः 3.15.43 तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतस्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभम् अक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वोः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे